Chilo ni dong yuza da tang bu chi sum chu ngin jagar ki gesa dilir den shi chebe India International Center to Cheo me be dam ge thep da phu gi si ju nyam ship khang ni ne insights from Tibet China's expanding influence and its strategic implication for India shi yana ge ge si ju ta te jagar la shu gen shebe ju shi tho doling tam shi ge le jin shi khodi shi yu pa tha lerim the shin khodi shi den zo ni phu gi ni den the da jagar ta gel ji chi zo chu khodo yong che ta lak par yana shung gi phu na pe shin be ter kang ok den da chura zuk jun phu min nam chewang gi ni pe chukwa so ki si ju the khodo pelche tu yin shi phe gi si ju nyam ship khang gi gi ji shwen pa chamla tem pa gen se la gi diga isha raung ting khang la song chung ben na la jana shungi ani ewa gi topang khadi zu chog yeme bebe koi khadi zu toshi tang yeme bebe ki chi du rishun dora khadi tang yeme mima ge chowa la topu khadi yeme diga la ko tu cha yi bemse ne ga chi cha de Joleng the tho phe gi si ju nyam ship khang gi nyam ship anam ne phe dan jebe ni tuen jamin tho la tam shin nang yo patar phe gi si ju nyam ship khang gi nyam ship ba bumram ba sa do jila ki high altitude mass relocation in Tibet she yana shung ki sa da reng ba ne be phe be dok nam chen ki simpuri she be single de me to be lungku chik du ne be che chuk shin be ju shi tho la tam shin nang yo pathang kap ther bumram ba sa do jila ki people's daily than thoga daily ni la shirsha ki chilong ni dong chu ku ne ni dong ni shu chang yi par khyen dok ba chi sum da sum ja chu chu ri ni simpuri sa ne su ne be che sin yu jing yana shung ki phe nang tu ne de phe be sing ba tang dok ba nam chen ki ne be che chu ki yu ba the zo phe min nam la da to chi je tha phe gi rishon zam me su ju si ju so ki che do yin shi de je na song he was saying that we have good house because the house recently built by the government, but we don't have food to eat and take care for the children. And then nomads who are relocated in Simpuri are facing lots of challenges and problems finding jobs. Teshin phe gi si ju nyam ship khang gi khuryo chen be gin jin chamla tem ba yan je la ki socio environmental impact of mining in Tibet shi ter khang ok la ten ne phe na gi chi so da khuryo la shu gen she be ju shi tho tam she kap yana shung ki phe chen song che ba ni phe na gi ter khang ok gi ki ben so gi che do yin be ten song chi yana gi zo phe na ter khang ok ta yul ko to cham ni la mi yo ba de je na wa tan da phe ni zamling nang ki sang tha li tem so gi ter ka chung khu chi shwe de yin be yana shung ki phe min nam chen ki ni pe tha Gyonde ka dorshi so che shimbar pimi namne tumar ngogyo nang shi yube kor dejo nang yubare. Chinese government, as lately as on 8th January 2025, has proudly declared that they have found 20 million tons of copper from 4 mines of Tibet, together making 150 million tons of copper available on the Tibet Plateau, making it one of the richest sources of copper. Toling tam she tho phu gi si ju nyam ship khang ki khoryo nyam ship ba de che pamala ne China's green energy ambitions transforming Tibet into a hydropower hub she yana shung ki rangchong khoryo la ne ba nyu we ni shu ching ki phu chik du gyur gyu si ju kor tam she na yo ba the kap kong ki phu ni ishi zang chu mang phu chung kong yin ba tha phu na yana shung ki lo han chura ya da gu ju som la zu tun che da chi mi yin be chu me do chura ni yana shung ki zamling na ki chu shu lo tun so da chi shu shik du so ju cha shi wo ni khor ne de phu mi ni ti shi do ni ja chup tun zang wang ki ne pe ju ba the sa ne gi rishon cha tor zamin par sa gyu the nyen jam kim che ye gap kha do sa yom ki ne che chung ye chawa yu kor song song although the metal dam they have a population of only 15,000 population, however as per the report there are many counties and within the radius of 50 kilometers of dam location it is estimated that 24,000 people will be relocated. Sabe thing di phu si ju nyam ship khang da chaw me be dam gi thep sa ni gi khori shu be jana gi ja gi si ju tha te jagar la shu gen she be ju shi tho jagar gi shung chap sur ba dilip sina la chu be surnyam ba jaga wa khyu ngap chul ha ne nyam shu na yo bare isha raw long chen khang gi dili sa ne sar gyo ba tin si thar tu ne ngi de shu gi